Oy, si October 5 ha. Itong score premium na 71,649,000. Itong 658,49 million. Yan na yun nga Domingo. Draw date October 5. Senior San Miguel. Ano man po doon? Makakag-asawa ka na ito. Papauli yung na ito ni mo. Baby, basi ka baka pag Berexon. Oh, hey! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is October 5, 2025. Time check po doy. Ito oras. Alas 9. Oops. Dumigong adlaw. Oo, masinga din naman kita sa merkado. Wala kad budoy kami ng purutan. May dinalot natin. May napalid. O gutela hiya. Gutela hiya pero waray nakakapuling kuno. Madako. Kay kung dako it makapuling hay mo nakabutan na ito. Yes. Salit mo paila itong nagpapakaguti-guti ka. Ay sir. Uy, maram ka mo. May nang timang rawon. Alagad budoy kay Gin. Ay, opa. Ay, alagad budoy kay gin painot kita ng liwat. Okay, karangkol Anton. Oo, mamay ka kung ano natin na inupan. Kanina antis kita baga makagmata. Mapay pasalamat ato amot da akong grasya no. Alagad budoy kay nagdogak ko ng luto. Oo, tapos duro nagpitik-pitik. Daog akong luto, daog. Tapos siyempre namang nakiton. Kahimang nakiton. Kasi binuhat ako umihi. Oo. Tapos siyempre may dakuhan to di na pakiana. Amo ko pag binabalikan di pagkaturog. Alagad ko na budoy kay dara na akong pag binabalikan nga hadto nga inop. Kaya siyempre nagpakiana. Kung saan no. Ano nga bulan, ano nga adlaw, ano nga tuig. Amo to di na budoy. Bodro. Hasta nalabo dito niya nagmata. Sana Alas 7. Nagmuok budoy. Oo, tigil ako. Malay mo ano. Di kita nasabot ito niyo. Oo, salita mo tut maupay. Diri ko na ginuubos sa tagkalugaringon. Kay malay mo ito niyo. Ayan na, diri ka pa man riko. Ipagkitahay mo. Itat pagkita tagkalugaringon. Pag ginambuglaan ay kita o samtang diri pa kita riko kaya oras riko na kita mas ring na ito nira sus kaya ito nyo di pa nga nito riko hadto pa hambug-hambugan na ito at least di rin nira masyasyak kumbaga talon! Una-ulo! mas ring riko nyo nagdaogan luto di na akong ulo bado kain una pa hadto pa may dinaton hydrocephalus amo nga ni pagtawaga yung palos kay dakot ulo nga biga ay balito ari kita yun hakuan ha ari kita yun ha may embarkadero oo di nang magiging na talaga oo ako lata malata itong baga pwede maimang raw. Oo, sulibang ko ha. Shoutout din niya, Buntay. Oo, man. Logad, Oo, so yan, Pero kinuhan. Pagkukong ko na ito, binubutan ko ito asin. Para kuno di rin ako tumubo. Pag siya rin, asin kay kuhan man. Ano pa yun tubig alat. Oo. Pero kay usahay baga naguro hulanot man lang hindi lang din suralon bural ba nahulanot lano ay okay good edado ay tapi apoy it ko niya na itong barkadero itong color ay itong color brown
Oh, nakakonda ka mo. Iba-iba't color hit kuan, Embarcadero. O bagay nito kuan na Antarctica. Kulay itom, kulay green, yan na brown. O iba-iba't color. Oh, say na hindi ra gin kay matutamong plano. Ita kon kalugaringon no. Makuha ta nga niyan premium itong loto. Magbubutang kita didahin kuan balsa ba. Oy, tabi apoy. Balsa tapos kuan ano penin. Floating diri casino. Floating restaurant. Tapos irinuman. Tapos diri sa lodging house. Malay mo to niyo. O tala, music lang kita ha, music. Papaya kay nalubad ka. Sorry ka. Music lang kita. Pero na kami to 5 na nga ni. Music lang kita. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Son K. Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son K. Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankei Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son K. Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, in love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son K. Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Marasa? Oh, ganon, malom-lom. Mano, waray niyo plancha. Waray ang planchahan. Oo, Waray. tagpirad to. 1.8. 1.8, at suka din eh.
1.5. 1.5. Adi. 2.5. O ginoon. 6 seaters doon ito. Oo. Pero ini amoy na nigdaan ano. Oo, diretso dyan ito. Tagpi- 4.5. O 4.5 ini. Oh, 4.5. Mahal-mahal ngayon ini ano. Kakatawad ka pa ito. Oh. Meron ay. Oh. 1.5. 1.5. So amo din ni ano kung kareg niyo baga magkuanin mga bata-bata iyo para ti batos. Oy, ade. Crib. Oo, aton makusugit music. Oy, may dadigap mga parador. Oh. Oh, mga parador. Ba, pero hindi hikakuan nga TV. Oh, adigihap din ano. Pag-abrin mo dito ay yung kwarto abrianta ha, abrianta budoy. Oops man, pag sulodin mo din pwede ka tumago. Paggawas mo ato ka na itong ibang lugar, may the dimension. Pwede ka mo din mo tago ano. Man. Oops. Oops. Oo. Ganado ano. Ada na diri kada Domingo, diri may San Roque. O ito na rin niyo pag butong, may danira mga folding table. Iba-iba't presyo. May da 1.5, may da liwat 2.5. Adi ko no 4.5, tadi ko no nga higdaan nga diretso taburete. May dagap nira lechon 3. Oh ha. So karon tayo nga storya. Again, this has been your friend from Another Stars. Siyempre, Domingo nga daw mula nito at baga pwede makuha na mamanla doon at baga pwede ani hay yumahimang raw at least pa rin natin absent. This has been your friend from Another Stars. Tignan din may kurbada San Roque. Ako yung papabilin lagi nga yung sangkay nga mayok po. Di rin natatamayin tatong kalgaringon. Di na kita masaring nga ubos kay good vibes si taton. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams mamwa. Chup chup. Hoy, si October 5 ha. Itong score premium na 71,649,000. Itong 658,49 million. Yan na yun nga Domingo. Draw date October 5. Mamay kalayton 71 million. Senior San Miguel. Ano man budoy? Makakag-asawa ka na iton. Papauliyon natin imo imo baby. Basi ka baga pag Berikson. O magdawag nga ni kita Tonyo panumdum ha. Di rin nimit madadarang tanan. Iti mo lang iton. Makagpayad ka iton balay-balay. Masecure dito ni imo. Pipera ka tuig din ni ha kalibutan. Ng pagbinurbalabag. Iti mo anak. Matagan mo lang ito ni baka future. Negosyohay and then ngan balay-balay ngan ito niyo mga minahal kinabuhi. Matagal meron pa kabuhi kaya di itong permanente mabuklad ha. Amo lang ito timbo ka pwede mahatugon Tonyo tim kalugaringon ay dani kalimtanon makapamayad ka na ito. Ha? Ang wala ito mabalik kita pagkator bayan kita painupon otro kung anong oras, anong adlaw o ano simana tuig ngang kunhain kita mataya kayo may dito mga sugad para ramin tayo mamulad to naton gintisting ang kalad to kung magmamata ka pa pero giniinom ka nala permi bali mo pagbata ning good man ano buwas ang buwas
makuligi ka ko basta kay Ginoo ko. Asya na. Nakadugang-dugang kita yan. Oy, sakay. Nakadugang-dugang kita yan. 10 minutos. Okay.